Tala lava e le hoi vaenga o telefon o le si ufonga o le lau mua, o le tala mua, ua palasi fo I seisi tūlanga mawala lo, le whaatūlanga na o le whaatinonga o tiute mga luenga whai le whainga mā lo, I le suenga o pito lata mai nei le whaalapo tonga ingo o le Ipsos Issues Monitor Survey. O le whaatūlanga na e numela tolu tesima leiva mai la whainga I se fulu e te tauna iai, o se whaatūlanga na o pito I maua lalo lea mo le whainga mā lo lo tūnei le foe, tā rua na amata mai I e suenga nei I a se tema o le tausanga I lua awhe se fulu mo le fitu. O le fast full liwa pasene o tangata sa fisidingia, e manatu e I le vao le o anga I le tolu, I le numela e te tau na whaatūlanga ai, le whaatinoina o tiu te whai o le mā lo. A o leisi tolu sfultasi pasene na lātou whaatūlanga ina le whaatinonga wia ngā luenga, I le numela whaanga I le ono. Ai e lua se fulu tolu pasene manatu e te tau o na whaa anga I le na fitu anga I le se fulu, ma leisi lua pasene lātou te le iloa po le ane numela e te tau o na awe I ai. O le masino Februari le asa wha maui nai mua, ia leisi pa u e wha tesi ma le lua na iai le whaatūlanga na I le suenga lava le nei, o le whaatino ina o tiute mga luenga whai e le malo o New Zealand. Mai o le tūlanga lava fo I lea sa mai tawina, e isi sa ililinga na whai ia me whaapea ma au kuso. Whaalia I se li poti e le walis whaasa lau New Zealand, o le suenga la tamai nei e le Ipsos, na whaatino ina le vao le aso luas fultasi ma le aso tolu se fulu o Oketopa, e afe ma le wha le awha ingo tangata sa visiringi ai moni o lātou langona mani manatu, e winga I mata opu au pito tā ua e tolu o lo whea ngai nei ma le tunu, a toa ma le pāti e au pito sili o na lelei, lo lātou wha a foe ina o ia wha a whita uli. Na manino ma iai o le pāti e lelei ba, e au pito sili o na lelei ana fuafuanga, mo le tango fia o le awha inga e se fulu ma le lima o mata opu e luas fulu, o lo wha a popole ina ai tangata pālota, ai na o le lua le awha ai, o mata opu e le lei ai le pāti e le National. Sa I lofo I le neisu suenga le wha awo pēa o na mawalunga o le langalango ina o le Labour na I lo le National I le manatu o le au pālota o le pāti lea e au pito whetau I mata le whengai na whainga wha avae mo le wha afoina o le inflation ai wha pēa le tau o le soifuanga ma tu lai mai le Labour I le onus fumal tasi pasene o se sitanga e tasi le pasene ua mawalunga ai whaatusa I le taun unga o leisi suenga mua atu. O le tausinga le leo se fua malolo ina e lona lua le I mata upu o ngonga I manatu o tangata pālota na visiringia. Mai sa wha pe fo na mawalunga ai le Labour na I lo le National I le whaafoina o lea tu langa. Wha se fulu pasene e langolangoina le Labour ai luas fultasi pasene le National. Ai I le tu tau I le tamau a inga o le tunu a toa, sa wha pe fo na mawalunga ai le Labour, tolus ful tolu pasene, wha tusa I le luas ful maleiva pasene a le National, e tusa o le taunu unga o le neisa I li linga. Ua toi ABS e le la fonga le malo a Amerika mai o loa e sili atu I le lua pidiona ta la le tau a New Zealand, o loo wha aunu whale atu I le atu nuu I tu langa masani o fe whaatau inga. O le nei tu langa na whaero mai le minista o fe whaatau inga ia Todd McClay I le sa anafi. Ta ua le minista e wha pe o lasta o nai le ana sei ni ai e le lipele stene o Amerika ia Donald Trump ia se polo inga e wha lea o ngai nai la fonga tutongi I le tau o le tele o loa tau I tau mawha e au fi ai le ano manufasi a e wha pēr mawhala au aina o le kiwi fruit mai New Zealand. O lea polo inga fau o le pele stene o Amerika, o se swinga mawa e lea o le whainga wha vaya lea ma lo, mo lana la fonga I o loa uma mai e tunu I whafo, o loo wha aulu whale atu I le tonu o maketi o le United States. Ua tele I a whaitionga ua whaia iai I lea whainga wha vaya le malo o Amerika. Ai o loo tu mau le talitununga o le li perestene ma le pulenga, e le aise a whaina o le latu la fonga le nei, I le fua o le inflation I le tonu o le United States. Pei tai lana whaalia mai le li minista whaataua inga a New Zealand ia McClay, a tonu o le nei swinga le pelestene a Amerika,
e mahua i le tūlanga taungata o loa i le tonu o la tau tunu i le taimi nei, whapea ima le pau i lalo o le supply o nisi o loa mai whafo. Ta ua le minsta e mahua na mana o mai a Amerika i le ano le manufasi e New Zealand, ona o le tūlanga le lei, a to ai ma le lava o ia fo i tau mafa i le tonu o Amerika lama la tau, mai o le taimi e pau wai le au whai, ma tau le maua i le nei tau mafa i maketi o le United States ona whapea lo leo na taungata ma alua i lunga le tau. E manatu le le minsta o le nei swinga o le ale pine ai to e fo iai i le tūlanga masani i le au whainga o loa tau i ano manufasi e New Zealand e o wina atu i maketi o Amerika. E to whātangata e au whiaita moite to tolu ua mare liu i le mū o se whale i le nuu le titi o Samson i le tūmalo o le Manawa 2. Whaamao nia mai lea tala whaanoa noa le lipu le nuu i a Michael Ford mai e tau ai o lea whaalawe ua ilonga o na mawhatia ai tangata o Samson a e whapea le tūmalo atoa o le Manawa 2. O le nei whaalawe sa a whiai le whale o se ainga i le aua uli o le stona ina te nei, na whano ai le soifua o se tangata matua, ma tau maiti e tō tolu. O le whale na mū, e i le awala tele nu me le tasi saute o le nu o Samson, lea e so ma le malaiwa alele o le malo, le o kahia Air Base, i le tu o le tinu. Na amata mai le stona ai o na whaia, i se sa ili ngā tupe i lunga o so ta inga tele wamawe, i se i tu nao le give a little page, e wo ma tangata o Samson, e whesosoni ai i le tinao le nei a inga, mai o le urua i tolu i tū la, talu na whaia lea tāo sanga, na mawai le se reni e whase furua whe tā la. Ai o mai ano pō, ua sili atu le iwas furua whe tā la ua maua, wha moe moe whesosoni ai i le tina mawhatia, ma le a inga, na fia i lea wha lawe lave. Le sa nafi sa wha a wawai, su e ngā uiri iri le leo, o le whale lea na mū, whaelo mai ai, e le ai seisi tangata o mo o mia e le leo i a lātou sa ililinga i le mafua ango le nei whaalawe lawe matautia, o ilonga o nā whaina ai lea vaenga o le itu mā lo le Manawa 2. I au kilani na mali waise tangata e tō tasi e whapea na soa e se ta'wale ai e le itu iai i le ta'wale i le pitanu o Henderson, tupu le whaalawe le pōle stonai i le mga awala e whesota iai i le Tangle Place ma le Lanog Road mai na whaania mai le leo na maua atu iai le tangata le nei o taati ai le ala tele ai e le aise ta'wale po seisi tangata na iai. Sa whaia tau mwhainga so swani mo le na fia peitai e le imanuia mama liwa i lava o ia. O whaatar sangai nai e leo so stasi mawai se whaamtalanga i tuso le whaalawe ina i e whesota i atu le ofisa o leo. E le ai se whaailoilo mo se whaalawe na maua mai le waalele helikopter lea na pa ui le talawhatai Sifo Wellingtone i le tai ao lea sa nafi e tusa o se ripoti mai le ofisa turtonu e whaatonu ina ngā luenga lawe ai taimi o whaalawe le RCCNZ, le Rescue Coordination Center, o le helikopter na afia o se waalele o le tu ainga o le Robinson 66, na pa u e le mamao mai le mtawhanga o Makra, pe tusa o le tu lai valu le tai o le sa, mai na mawa atu le pailante o poloka i le tonu o le mawhai o nā ruana i whafo, sa manuia tau mawhainga au nanga la vea ai na mua iai, e ave sea le li pailate mai le waalele ma awina atua i le whale mai mō tonga whitinga. Whailo mai e pūlenga o waalele savili, e le ai i a seisi tangata na iai le tonu o le helikopter ai na o le pailate. O le nei waalele na a fia ini ngā luenga tau whaatoanga, sa whaia e le mamao mai le mtawhanga i Makra i le taimi na tupua i lea whaalawe lawe a nafi. I apahat, o toi whaafau ma ua whaamalo si ai e leo sa lātou tālo sanga whala waitele ma o se whasosani mai le mamalu le tunu o i le tau sa i dia leo se tina o ro o le ilopea e le i maualava i apahat. Whaalia mai e leo o le nei tina e onas futasi tau sanga le soifua sua wha ia Anita Hart
na amata le ilo mai o ie le wawao le stofi le asa sfultolu Novema mai na mauala na taamale i le awala ingoa o le Gillespie Road o lo o ngā lulue ai leo ma isi au nanga la vea e le teimina i le tausaha i linga o le nei tina ma ua toe whaataro sangaina mai ai leo i nisi na ono maua i niata mai ala tau mea po e ata o taamale i a po oni whaamatanga fo i a winga i le nei tina e pei o na whenga iai masa i linga i le nei taimi ina i e fiso soniatu i le ngā luenga a leo. O le fuafuanga le malo e amatau na suesuaina ave taamale i so se taimi mo le ava malosi a toa mawaila au whaasaina. O se la sanga tā ua lea ma se suinga tele i whainga whaavai mo le saunga le mui lungo o wala. O tu la fono ua pasia la tau mai nei ua mawhaiaia leo. O na tau fia so se taamale i so se taimi ma whaatino ni suesuenga o le ave taamale mo waila au whaasaina. E pei o le marijuana, o le cocaine, o le methamphetamine, ai whapeai ma le ecstasy po le MDMA. O le masina faula o te sema, le ai amatai una whaatino e le ofiso le leo, ia i tu ainga o suenga nei, ma ia suinga fau i lungo o le tele, ma le whaamoemoe, o le a whaasolo atu i isi tu uma o le tunu u le vairuanga o le tausanga a sau, ai o Wellingtone, lea e amata ai i a te sema. Whailo mai e whapea o abitawa le uma e whaamaunia lea a fia i se tasi o waila au whaasahina e pei o na taua. O le a tā fia o na toe tango i se taawale mo le umi e se fururua i tula. A o whaia isi suesuenga whaapitoa e le swap lea na whai i au tāwhau lea le tele. Ua whaaliera le komisina mo ta aupu patino i tangata te totasi le Privacy Commissioner o Michael Webster e mana o mio na teu ma whaafou tu la fono o loo iei nei New Zealand ina i sanga whaalele iai le puipuinga o na tangata. O le tau sanga o mwaya tu nei sa whaamawina ISIS i tanga e sili atu le whaas 4% i le a whaio taro sanga ia a fiai ia le a whaina lea waia te tau tangata i lalo le nei tu la fono. O le tele o nei mata aupu e atangi ai i le tūlanga la matia ma le a whaina waia te tau tangata e pei ona saunga ai le li komisina po le whaururunga o le nei mata ngaluenga le malo ia Michael Webster. O le lipoti wha le tūsanga le komisina nei mo le luafe luas fulfaru furulima o no ta uaia le li komisina e to tele tangata ua whaapopoleina i le tūlanga le saunga le mūma le manu o la tau whaamtalanga tō tino inisi o ofisa ma whaala potuputonga ale malo. O se suenga sa whaafoe le komisina manino ai o le valu 10% o tangata na visitingia e manatu e da tau ona matua whaamalo sia puipuinga o le tula fono i le ao ina lea ma le whaonga ina o la tau whaamatalanga tō tino. Ta ua fo i le lipoti e aliri mai e tele whaalapo tonga e le o manino ato toa i le tula fono e pui ai whaamtalanga tō tino tangata po le Privacy Act mai mo mi ai le whaafoina leo ni polka lame whaalaua onga i le lumanai. O lea ua whailo mai le pulenga o le taalonga o le loto o New Zealand ia nuu mano whanga na whaatauai ia pepa e tolu ia na o lātou whaasoaina le whailonga maua ai 5.5 miliona tā la i le taalonga o le Powerball i le Paulest o nai na te nei. O le pepa mua sa whaatauina le supermarketi le New World i le pitanu o Kairau a o lona rua pepa na whaatauina lea mai le supermarketi le Pack and Save Moorhouse i le Aiokalais tete ai o le pepa lona toru na malo sa whaatauina lea se tangata i aukilani i lunga o le computer po le online. Whailonga tupe mo i pepa i tolu e tai se furu valu tesi mo le tolu miliona le tangata whaopopo ia i Malaysi 5.5 hafe 5.5 ono tala mai le vaenga o le miliona tala le whailonga mua o le loto ona mawai leo le a whainga atoa se furu valu miliona tolu se lau valu wafe valu se lau valu iwa tala ale tangata e to tasi o la tau nei e to tolu to se furu valu ia tangata sa whaamanuia ina le whailonga mua o le loto e tasi le miliona lea na maua la tu se leni e tai 5.5 hafe 5.5 ono tala
ai e to onus fulua i stangata na mau o la tau whailonga e tai se fulu mo leo noafe iwa se lau iwa se fulu tala mai li se i o le loto i le pōle sto na ai o le whailonga tupe 5 miliona tala o le se i le sto na ai na whaalia whapea se whailonga pito i mawa ai lea ua o iai i le tālonga whaitupe le nei o le loto i New Zealand. Ua tau fia e le pūlenga o le ai o Lower Hutt i le maketi pō lea ua whāwai aso talu na whangasolo i le tau langa whaatau i Queen's Gate. Whaalia mai le pūlenga po le City Council e iai a inga matu la whono tau songa le mua tangata e le tau o na whaamalia ina e la tau o lo whaamao pōpo ina le maketi i pō o astona ai i le Queen's Gate. Peita ai o le whaiunga e tau fiai le maketi pō le nei mo te teimi le tūmau e le o fia iai le li whaipura le tūmano o le Hutt South ia Chris Bishop le ana ia ta ua o se fufuanga ua le ta le whea ngai o le maketi pō le nei na amata le whaiunga o se tema i pō o astona ai mai sa i longo na matua tūmu iai tangata whaatau e le ngata mai le Hutt Valley ai whape mai isi vaenga o Wellingtone. Pei taina amata i le pōle asto na i le Labour Weekend o na tauwhia ona o tūlanga e mo'omi o na whaatino ina ia mautino ai le saonga le mū tangata umaianga i atu iai i lea maketi. O le teimi nei o lea ua tauwhia mō vaenga o te toi o le nei tausanga ai o lo i le whaamomoe e toi de tala i se teimi o le tausanga a sau. I taha alonga e ua marumalo ia le au kiti ale i New Zealand le Black Caps i le ta'alonga mua o le la series mo le West Indies i ta'alonga ta i 50 ova le sa whaie Christchurch i le Sāmoa na ta tā mua New Zealand mau o la tau ai e lua se Lauano iwa mai o le tulanga na iai ina ua tuli i nei ai le West Indies e toe tasi le ova na toe ai lua se furu ai na mo mia peitai e umatea ai o loo to toe pea ai fitu e ma u manu malo ai New Zealand i lea ta alonga mata ina no po. I nei ti polo whaalewao malo whaia ina le Silver Ferns New Zealand i lona lua o ta alonga whaitawina ma le Rosa a Engelani i le wawea ona le i la. O ai o lea ta alonga i lone tona onos futasi Engelani i le 5 valu a New Zealand. O ai lau fo ia na malo ai le Silver Ferns i le ta'alonga whaitawina mua ma le English Rose i le lātou ta'amusanga o loo iei nei i Engelani. Ai i ta'alonga le kapi whaalewao malo whaia ina le aua fiti ia whalani i le la ta'alonga i le ai o Bordeaux i le tae au le Sā o ai le ta'alonga i tolus fulfa i le lus fultasi o le lua ai leo whai ina so o fiti i lana ta'amusanga o loo iei nei i Europa. Pai asa o mwai na whaia ina ai le ta'alonga mua ma Engelani. Ai i lona tona i le wawea lava le Sā lea na malo ai Engelani le olopeleki o ai le ta'alonga nei i Twickenham tolus fultoru Engelani se fulmaleiva New Zealand. O whaamawina lea malo Engelani e whaatoa iwa iai ia malo o le aule nei Engelani i le olopeleki New Zealand ini ta'alonga le kapi whaalewa o malo. O le malo mua fo i leo Engelani i a New Zealand talu mai le ipo le laulangi i le tausanga i lua afe se fulmaleiva. O le ta'alonga tasi o loo tutue nei le olopeleki i Europa o le ata aloima le aua Wales i le whaai unga o le vai aso. E a le whaai unga le nā o telefou